So sin go story acum mé in tarmat. Story persanta han goma cuacha gása agus story ha tócal fadach in goma cuacha. Ach ek no naam se story han in Joloch acum. Joloch a bheit bríon Gaelic rí chéile go fillinte go cárstal go nátara. Ag am nó a bhíh Gaelic a dul ag iad go na sáiste na salán dú. Ach rút a éidirnach mé an cúteoch sé nó de hiice go bhí chlárug tachastas an cútamach san Joloch san neachtriach go mar go bú agus nó de hiice go bhí cumalinn touch échtara agus iad scapte it fugan túil idir Canada, Australia agus India, China a bhhealach is chin sounds sa bhéarla a bhí gat a scríomh agus bheit sin go má nátar a gaibh cúteoch. So mi sé bríon inis le at professionta ar mar go bíoh mar de language teacher agus seoirse in neach raansachaí ha seo tócar cístin linguistic agus applied linguistic an an dói. Agus san mé oin na puingan sénoch a ha mé san bríon sa darna le yen tócar seo. Harug a sin a tócar cístin stócha a bhís cuatamach má sin go bhí smuoineach ag iad nas arsinghe mé oin well-being an sa chéirsoch agus an dáte heic a Gaelic an sa frósa sin. So, ha mí a bhí smuoineach mé oin na cúspelin seo fet blianachin agus drasas a hís ha mí a bhí scríomh when join cúteoch. Articles, son journals, agus fiús cúteochar son an paper hain an seo an íist. So seo cúteú, ha dúla gur dhéich cin cúteoch is lárach lín cúhan in Élan. So ma ha se for son an léve gut fat, jefu sef grémare an a henoch. Ach a chiad der se project Ránsacha é réon mé san sailse sin blianach in an éist céint is Gaelic learning and use in a bilingual island community. Uist, of course. Agus so scríb mé article a gad an fata a cúteoch réon mé summary agus hannig sin amach as a ferbed. Agus mar hóts mé ha bhí éichcín is lárach lín gúhan in Élan cúteoch. Agus nóir sin darna ferbed a bhí mit an a brín se fer seo brín ma join the primacy of speech and the privileging of literacy from a Hebridean perspective. Ha seo stéiste ed talk a réon mé ag University College London agus ha tócail is na puingan a bheit déine amach as a chéad ferbed. Ach cud súl is cosáiríte is a project gúhan in Élan. Agus mi dhéidig ha mi cúteochas an imarúga horst is a ferbed seo, Sharing Gaelic Voices, harug san an a hen ha céistin an mé join na affordances a ha din féin an ist tron technology úd. Agus stocha go bhfuil fuasclug na ga an a henoch a burin gaine bhí beachcha ára.
Kerst. Geen feit me ha. Fer son seilsje agus vacuum se me o en nog. Well, wat three main themes on what can be. Hier der bilingualism. Gevallig gaan. Jane Kuchum Uchudishin is writing, agus Jane Kuchum Uchudishin is speech. So we have bilingualism, Savage Green and Ish, as na line Asha, Vismunyuch is bilingualism, and a doi positive. Maar is called, agus maar is kerst, kan je zeggen. How by definition, ma ha daar gaan akket. Hij wrote ik in de warok akket. She wrote ik in additional a home. Ach, gaan je zien raar, geweel muntje duist, maar dat wil me fijn mag. Aha, daar gaan er nog een gar niet smunje maar jou in zijn, zijn Deutsch aan. Lees geweel daar gaan er eens, het jeen hoeking. Genaatere Markenbier. Ganeltje Gani is munjechug is een skilsaristje haking. St. Junction gewillesaristje. Agus hamis munjechug gertage een racheraking is munjechug is daar gaan aan een dooi positief. Gertage kan begin naar goedje gegaan. Maar had je gewis menig met jouw well-being, agus na doet een zorgje, a hacking, als een hersnog zo. Een takke die aardje genelis en doe ik zo, maar als je van nog heel erg gaan en ik goedjes moedig in je. Kan je die zin hakies jouw gitaar writing, of maar hami schalting am is moet je geglische story maken. Kette visteunje is jou op een kijk kan dat de gaan je zin reja kan bij het geschreven kan dat de ergens ha kon staan aan de dooi door de hekke gesmunje gek met jou. Kun bij je smunje veel rutte in je jorst. Maar de heden komen ze een akkert. Maar language teacher, als je misbrengt, maar language teacher is, als je klaagt je de wismunje, maar ne kehet skillen, maar dan gaan ze doen. Listening, speaking, reading and writing. Ergens aan de door, beetje een smunje hoog. Nach het koersen bulloch kerst, maar de kehetskillen zijn ullug akin. Ach, maar aan een smunje gek met jou aan een dooi linguistic. Hij seljet. Hij heeft wie seljet aan een linguistics. Vat barach het kiet blieren is. Gewel primacy maar kan be. Speech. Maar een jeetje akin is een ganen akin een vriend. Ik heb heen gaat jeetje akin is een schrijver. Ze brien het je een dasje, agus ze schrijver hik als het jooi. De goed, ach gaan en gaan niet, gaan de hulp in je. Maar als je het waarmee ik takerstas aan een glas gooit, ieder jonge geditch. Kan ik 3 keer plannen van een roekig donderdag baan maken duwen. Baarste zijn er wel een hand aan een jachtrie. De keilijk aan de lallopen. Baarstoch, vria. Ach, gaat ik is het keilijke schrijven. Zo, ga neem je een wismenje gekomen, roet ik in je jaren. Maar een jeetjak in het. En gaan een schrijven. Je roet het korte misje, kan bij speechjacking, kan jacking in de brein. Agus, kon er staan, maar de heel zien
torst luach go leor gan skille sin. Agus san mar sin far a bhfuil gohan in jelen a China stí an a dói am is meniu. Leis gorá mi a san an gudjum a hek skillen laverst a gelting as a frásect seo. Tra vi a klarig dúne agus I at a brín seach a vi skrifug na Gaelic. Agus san darna fepe am I brín sé sin an jed af chusper me go bug jo páir sin chusper a bhain. Go bhfuil primacy of speech ann agus ha conarstaan mo chud sin cus cúteum cus luach is skillen skrivi seach skillen laverst. So sin far a bhfuil sharing Gaelic voices I China stí na bheachse. Agus na chom an na hán is an techneolalas úr son cud dis na hakin an an níist leis na skillen sánichte a hakin an a bhí brín na Gaelic. Ha sin beo an an ingenioch. Ha revolution atá actually of communicative practices. Leis an techneolalas úr, leis an internet a hakin agus leis na fónich an live a hakin agus na hulle na cummas an nulig a ha an leib na gydas an úr a sin nach rá ag ar sin an iad. Agus ha tás corm géin an a dói ha is muinechug. Ach féimi sin a bhí canan feicilo, féimi sin céit ha dá húf gan a seo leis an techneolalas úr. Ha céist infrastructure an gon jecu. Ceas go má ha ceas go leor ma ha an internet annach mar a hélan connectivity an chanéil sin an díanamh cos féim húcht. So sé céist infrastructure a sé noch. Infrastructure an dóéile sé policy framework agus ha féim op with sin cúteoch ag iad a politiciúch mar a haisaching. Cha nu ein géine mar daine fe lebar go big as a chéirs noch. Cusa dhéan of maní na gramach an sin ach ag iad a politiciúch. Ach bharach sin a céistin an a thuh na skillen a hacin agus a misneoch a hacin úlug an sa chéirs noch son an techneolalas úr a heise a chud go féim. Rut a hanig amach as survey a bheit sin ag ada is súnd ma iad na Gaelic an na chéirs noch. Rut a bheit eintí noch miljóin go het fug na céirstoch misk na fillantich, misk loch geansochi, misk fiús na tuine ag nach heel Gaelic. Ha fadach gin an nach heel Korstal, nach heel talistje gevel a Gaelic dal sies as a chéirstoch. Ha sin ulug a fadach gin míchorstal mé an sin. So ma ha sin míchorstal, ha sin a cíalach gevel rutte in a tal cead leis a well-being a hakin mar chéirsnoch. So Jésus in géin héin a díanal mé an sin. Agus seo ha mis muideach chaníl na fuas léin ulug ac am héin nio ag gohan in jelen as tácha go ring ga seo a bhí na fást mar can bíag. Gymburing géin barach féim a dhéanamh amach as an techneolalas úr na hasin a dhéanamh an drásta. Harug na bhís premium intergenerational connections, intergenerational transmission views, nu de hikke, go iad in the Gaelic. Ha codam an
an eist le topper an doelach is mar simpler is an a galig a bheits a clechcu go eis céad bliana a eis a chláinjin a díist a dú héin agus brein me join mar a réin sin an sa workshops ach in an sa project. So stácha gan burin gaine a bhí smuineach me join fiachin re rutan mar seo a leisach a díist agus gan bí sin ulig de déanamh ar díise gus a gaelig a horsta eis a chlárig an san dáin nátar a chuisteach ach in héin mar a hasin ga brín seach a bhí ga scríbú agus a déanamh chláiríonn mar seo mar simply.